Bila mati. Senang ketuang kepada pinsanan. Bila ka membasak men. Senang sedopon kepada pinsanan lagi kaumbalutan. Mi putut-putut paksarigi ang dadawkin. Ipete no iladat induo no tinggal lain-lain la kawayanom piramutanom. Kalang sandet kalasulaso patinggi nam kaligidan da putut patin. Pengkuran na tabar hinado kayo karena ako rumah sam umiagali di pa yung puli-puli rasam ba dan dati iti nga nakarasam nga apa bisa makaluyod lah ato kapag tilang busam kanaw tumuko taka isisat taka di sa sambayan pinaringan isong kadyang sarga kung sikaw da tatuang iti kapag yampay kaguyad mata da kasiwatan maya panambarasan na boros-boros no iswanggat tinarudusod kung sikaw mantadot sa kadunglo gisambat aratian asang kadahay tumudan na panambarasan da tutong bay no gisambat kanu yahay magisisat iswanggat katumbayaan magirat kasarit iswanggat panunudan kumanya kung sikaw nagiti piramutan do alumis imiladahay da gunuan da tutong bay no mantadot kasalimpunan kung gisambat kapupusan inasambayang dahay sa ngaran Tuhan Yesus amen. Senong sedapon senong tatuong kumadati di sanan puji Tuhan mantadot pangahakan disyo saninarod pira-pira linaid gisambat tatuong kabayno timpu ditik kapag among to kakago dat kantakan platform bot Facebook nagi YouTube senong dari dahar pakago TikTok siyaw tu atako nakapagyampay dit minggu di nakatalib nga halip yang miagalid di kani ka mangantab dati dat misi sad iswanggat katumbayaan halip yang maginsado takot kita tong bayno tulo na pa panambarasan dati nga ogirot gisom sogi gisom haron lagi mintang apa di page Facebook soche page dusun ministry nga 1,000 siam na hatu sa tulun iti na pa di YouTube nga 2,000 mintong mana daw kayo pailango may ay iwakan nga kampay iswanggat ay kapag yamungan dati tatong bay no ogirot gisom sa gigisom tumanod na po do kayo do ay laan nga pengkurot ti kumuin do ogirot sa kira no po right ko gambatan gambatan no pa'y boros-borosan do ogirot nga jambatan Tamparuli ay mangko ihirid pa sa borong gawahig bawang at tuwaran o luyudan asansangan ampad na ted ang kayo balak iri kasari o girot paingkurod musus ba o girot tidak ko pamumusus anggaman mongonggom ta kana panununo haroti dia hoy iti anggaman ta kana patim o giratit pangonggom kamo
pangurut ti mo. Ah, Sekira pod tumabi o girotot ay pantatabi kamo. Pagumo na natabi ako no intawon pira natabi. Harot Harudo natulunat amo no kasimban pananabid of ko girotan to primanan ko. Om Omulok mo tire antakan pod i nakatabi ako ditulun nga opod daging turo taon tok i o girot pananabi kagagang-gagang kay sumono ay mantad kinagirotan di pananabi. Haro naging di tumabid it mano po sanggolo it ipalad nga yun dit kakatama yun dit otipon yun di otipod mano ang gamay tumabi to kinolomoko ang labi pandi kong onduan itiyo no lo nga mano danda ang gamay nga yun di iya nga pido ginaon ang gaman ko amo aluhoy na pandat pantatabi iya na nga aluhoy na pantatabi lah haron nagi manabid iyo no hilo no dompok pengkuro ka di papagirat tatabi dat rampok kalau ditunturot patabian manu dadi pakayo nga patunuyan no patilom oh di miluman pagayo pangonggom manabi harus ang ulo na YB YB natabi kun iya di pananabi tompok no o dia di matan kantay siya dito iya di pagi pananabi tok di matan ti silo katang ulo no o dia negara itu iya di pananabi tumabi naman tumabi kapi bo kada na di nilo na dampok ko mangge tumabi di dam iya di nakantagya di siya di kobasan kadit ay panginsan ang kaginawa lah sakiro dot karay tabatos nunuh nang kuot popogirat tabatos no pasal pembatas sampai ano girat ad batas akan pendat timpu korikot to pukul 9 kano po basan po nga korikot ti pukul 9 nga pukul 9:60 jadi tutong ko ba no pukul 8 lebih kurang pukul 8 to minintonod kahit to pukul 8:30 uli jam kawalu talon na pada minit nga kalanat-lanat tapon dan dito agap mahal-mahal gata pukul 8:60 lah yang penting ore tani pukul 8 hara gutong ruyong dahay impiron gutong ruyong moninso ba sumuab toko ka oy on dati moninso kumbala 4 tulun 5 tulun oy kid da sinso tok aramay mo ti yo di choir sinso di lumbalari mo sumuab bati ka mantap ganda hitid do nga pikir-kirod arot inapoy logod ko pi tangkusom kori ka ti sanjam rumikati ko yun korikot nga pukul 8:90 minit korikot batas no po nga pukul 8 na korikot po pukul 8:90 minit nga awal pare yang penting ore tani pukul 8 kadang kirawa i-minute idam pukul 8:90 minit kang kundit kombol tandet mandahit
magaling mumuhid karika ta aswab. Saraw ko dad aswab pormi kat elda nga modosyo kunda kamayan dat ay aswab begidi siya may gutong royong ay di asapo nga may sambayang. Tumay na pagya sambayang nga kumbali karikat tat jam kahopod karikat tagi jam 9:30 jam 9. Jadi alambat di karikat sumambayang nga awal di karikat tagutong ruyong pukul 8 karikat ruyong. May sambayang pukul 10 karikat tagi ay saraw ko dadid asapong karikat nga ati ngayaman ako dit awal lot karikat ta may gutong ruyong nga alambat karikat may sambayang. Aya. Wah, jadi pukul 8.30. Alaid pa na kapiyo nga ana lumabid pukul 8.60 lah. Lumana ta dadaw na ang mahalaga tayo elda. Ang mahal na pada bos si ada lumana ti timpu. Ogirot gisom sa gigisom. Rapi-rapi ayat teman nati imbulay tatuang iti. Kapag gulo na po nga orahyano ko dot karay toko dot iso kaboros ikomondat akhir zaman. Saira tu giya kapiyo ti akhir zaman. Kosoro kuno pod ay ino po kasarawa kuno po right to padi nga ano mo taon agumuan no pod di handaman dati nga karikot ko no pod ano mo taon no agumu na handaman ino pa isiribat anong taon no Montereyso no harap ya nga akuri nga agumuan no po nga karikot anong taon dati agumumu na dito kasaraw handaman ni nakatali mantad na po di kahonda mo kuhom right na ti kamundat akhir zaman. Takayin sa lawon na sumunod hari kamuratag dat nakureto kamuratag mantad ka ilaboras at akhir zaman. Mantad po di laydom gisom mo dondom iti kasari ng kuditi ka. Kumanda akhir zaman. Iho nga, ano mo taon, karangaw ko nun la kumanda akhir zaman. Gisam mo dondo, doon na padam 2 taon. Kali 2. Kali 2. O kon na di ka karangaw ko nga, iho nga, mo boras ako karay tilo kumanda akhir zaman. Nga sira. Ngayon ilo kumanda akhir zaman. Kada dati boras sa dondo. O kanpiya kayo ano mga taon mantad pa dit hinaw po ituhan Yesus sa hiti pamagunan di kinarikatan siya ko pagulo pi right talo kumunda akhir zaman jadi murid-murid di siya nga munguhot sayra madiri ka sayra iri ka gisam mo iyati nga muhat-tuhat ta kayo sayra madila akhir zaman mantad ko kinaloy do ila akhir zaman no agumo di tumantag agumo tumantag o kano po ko tumantag nga atantag o pulid nun do o pulid am kalakod hari kalakod pati lang busa kalakod hari alakod atipu nga tumbayaan ako dot ay asano ngadhadit kalakod nga ati lambus sikira na po bakod kalakod dati lo ngonon do akaso nga iya di na ano minsan ati lo sanang po nga undawon to kay tingkawa pay nga ko di bakod akason nga
Ingkakat sehari. Haro hitige kayu do kita dati paingakud. Kokud nanda tilo nga sumunih nanda kasuni na parim ano mingkakat kago. Hari tambalut tet minaborosot. Manu kuno pod ogumu otuntul lusung tamodon moy popolakod. Kagayo ng polakudon. Tumolid dehiri guas ogang kagayo hinda tunto. Nga kasuni no pa hiri guas idihom katalid no pakagum nagumuli iri ya di nanda. Jadi mantan ko kinaloy-loy dahil lo komunda akhir zaman no agum kalakud hari otipu hari otilang busak ako to kasunid ipay ngakud harohi atantag hari tumantag hari tumantag agumu na po ngono pa dati intang ayot kantakan mantadit nakatalib gisom dondo nga agumu na pulot kawaya iti komundat pagandadan monta ko pa dati pagandadan ta kanu po ilo not akhir zaman kalimpupusan no pumugunan paingkuro nang kuot ay kantakan dati itimpu de pagandadan di lokal impukusan de pumugunan paingkuro kada tumuguwang ilo dala pagangatan dat tulo pa ng barasan dati o girot gisom so gigisom. Okay? Arahian ako mangimbulay dat ayat ko pagulo isuanggat kitab Matius kahapadam talu ayat 4 na padam turu gisom 5 na padam 2. Panukadan karay topukot. Paingkanagi kadaw kerajaan sorga miaga lopukot dinoy patanomo dahil rahat. Minanimong did ginumuan dat sada. Sayra no panu inopadi pukat tidinga ginayat taminay dihirit tindal. Irikaw na diolo damonimunggi sadad osonong dahirit poyanan. Inopadi sadad amu osonong nga patamon. Pengkanagi kadaw ikalimpupuson akhir zaman. Inopay malaikat-malaikat nga rumikot tapo pitang kiad ditulunda ara tamo sonong. Mananda dila patamo itulunda ang arat hilat tapuy. Hilot na daharo kay hadan. Karati kod ensanan niti. Simbar diolo oratiani dahay. Kadi di Yesus kumadiolo mantadi dia ensanan no poit ahli Taurat imanarimat ti panambarasan karaitet kerajaan sorga ti nga miagali dit manawalay do papasaliwan dat kahaharan di wagu ilay isuang dat pinanimungan daw. Ilang nakaray ti kamundat akhir zaman. Jadi intangan ta kanupulo nga itinupodi kamuyenda akhir zaman nga o kita dati dat sayrad man som pipiyo iti tulun. Hinggay man patilang buso da paimpasi hinggay tutudan. Miagali di sada kaditi dat hingga nangku it osonong timungon inapoy amu osonong patamon. Okay. Jadi sayra ila akhir zaman o kita dati ay sayra dat manendo timungo isuang dat dua kantakan patilang bustakan da paimpasi teko man tutuday. Akhir zaman na diri.
Gumuk mati dila kanu pa dila nga sera no pod oponu patok koy pero di mata pukot gisa mo oponu sera no pod oponu nga ino pande pukot di magayaton no may tindal ka kamu yan pa itong Pinay nga gumu iti tulundat kawaya iti ralan komposyon isuang nga duo kanta-kanto ko itong sonong tay kay angarat matumbayaan ako dat ila na pot man pilyo ni tong sonong kam osanong bagi ako boboyohan ni dito di jadi kanaw to ko osanong sumonong to ko ayat ako moduo karay tila ko monda akhir zaman iswanggot kitab Matius dun pada mualu ayat ko pada monomom gisam baduna hupon ko pada miso pananu didi minung kayut temine dihila Galilea ihilon nuluhon di pinatuduk Yesus kumadilo serat no pan nakita dilo Yesus yelo no padi nga sinumambah daw nga pira-pira tulun o pidua ginawa mininsa mo kay Jesus kumadilo minaboros bantad kumadoho nanuandat insana na kuasa dila sorga o miti pamagunan mantadidi kung ikono silihad ako insana na tinarod pananudku baptisa nila iswang ngarantapa tanah komro kudus tudukay nila dat papandalan dat nuno na po pinabatas ko kumada kayo ilaay no yoho na po nga miyampay da ko sa gigisom kasari-sari gisom bot akhir zaman kalimpupusan kumuno po litang Pinay nga akhir zaman kalimpupusan na ratil lagi kumun akhir zaman kalimpupusan batas sa pa di Jesus sa iti nga miyampay siya dati dat gisam mo kalimpupusan sa gigisam jadi nakura to agirat ako pakuan na po nga kana po di Jesus sa miyampay ako do kayo ka kadi mo ng puongo kadi pa pakamuha mo ato ka na po agirot nga nudi ka mo yun di di man po di ari bawo simbar nga amu to ko miyampay di Jesus tu kana po dehitid ayat kedua na hupod nga iho na po miyampay kasari ako na kayo gisom mo sa gigisom akhir zaman ngono pa di pasandato ko pila nga ato ko na po di ogira tay Pinay nga ahin na Jesus sa iswang nga kapasyan dati gumirot girot ta kana kamad ano po di ogirat nga borosan did ay Pinay misek ogirot kumun po nga ahin na Jesus sa iswang nga kapasyan di siya emang ko di madila ngono imbulayad aribaw agiahin na Jesus ilo nakakuan sila da agirat ka to hinan na pa Jesus sa iswang kapasyan dati agirat ako haragay sinding din Jesus iswanggat keluarga atau kasari Kamun na po nga, hinan na po Yesus sa iswang kapasyan natin, agirat kasari to ko. Ba. Kumantalo. Nung kadi Yesus sa iswang at Yohanes 6, ayat talo na podam siya mo 4 na hupod.
sekiranya pod iati miampai di Yesus iati napa nga tungagon toko. Sekiranya pod ogirot tokod isuanggat kinorohingan seira det apatay pia nga tungagon to kay di Yesus. Isuanggat kitab Petrus, 2 Petrus gumu di ayat datit tetua ngobay lagi. Buk Petrus kuma 2 3 ayat 1 hingga 16 toko manaru. Itino pa nga karait hari Tuhan. Nunun ako kumayan dat hari Tuhan dari titik. Tampinay di kalisianku itina sinuratan do kedua yunuman pasurato kumado kayu isuang kedua surat ini mono tasakud masih popaymagan dat karatian di poin tepat nagi kahandaman moed iya kono pa nga kasaraw di boros-boros si nakatalib ipinalambus di nabi-nabi sarahan lagi kadaw i boros sa kinarahingan gampamasih inuman palambuso edit rasul-rasul kumado kayo. Ayat katalo. Inapahit kapagulo kapit ay laan na kayo itimpu-timpu do kalimpupusan nga kataguang kotit manamatama miampay di panamatama daw irine tulun-tulun dot poim pasih yolo tumanud dit korahyan daw. Kano po dilom hinggo naman di batas sa karikatan dit Tuhan Yesus hindi ka. Tumantad po di ko kihandahay nangapatay no nga yolo. Iya di kasari ng kuti ka. Mantad po dit nomon sa iti pamagunan ka. Yolo no po diham tumumod yolo dat mangilo. Tidak mau tahu tumumod. Tumumod yolo mangilo dat iti na po pamagunan nga winonsay mantado boros kinarhingan nagi iti pamagunan nga mantado waig waig. Nga mantad ka boros sa kinarhingan iti na po tawan pamagunan nga nawonsay nagompi mantado tapuy paingopi montakot timpu da panghakiman kapamunsahan di tulun-tulun dat angarat. Harat timpu-timpu ud kapurimanda iya di apidua ginawo. Serat oray tanilot dia kano po dihilo nga mereka sengaja tidak mau tahu. Tumumodot mangilo. Mereka sengaja tidak mau tahu. Pagkuranang ko kumayan nila itong Pinay. Nakura tu tumumod kaylo. Harapiro-piro no pangalaman kulot amo kaylo. Omtok kaydo matigya. Sakira no po dat ay amo ko kaylo hidit kantakan hindi nga susah itulon na papasala dia tu ako no kaylo. Nga nakura tu ako no kaylo. Tumumod kad among ilo. Tumumod. Paingka nagid isuang piah dat boros kinarhingan nga haro hiti tulun dat tumumod dat amu mongilo sengaja tidak mau tahu. To ti pamadi osanongot koboboywan nila miya galilo tumumod da among ilo.
Jadi pengkukura takon koilo da kinarahingan. Pengkukura takon karati, pengkukura takon koilo pasal di Yesus. Belajar takon boras kinarahingan, ya sendiri. Makinangaw tako, ako po mo mambasa, makinangaw. Ako po makinangaw, pengkukura pa di. Mintong, mintong video, diba no? Ay sana no po lang nga, milan po nga dati man, nga tumomod ako na atuman. Amin among ilo, tumomod among ilo. Milahima. Okay? Milahimada. Jadi intangan to kono po dilot. Tumomod dot among ilo nga to ay matidi apa kailot. Kanta kanu may galilo. Okay? Mereka sengaja tidak mau tahu. Kemudian po man po di polo pokok pelo nga sala to kayo matid. Milo kailo kay dati nga tumomod ka na mongilo. Moidat haron dohot paunayan ako yan na kailo, ako na kailo ka. Nga hari magalat tumomod kay magyad among ilo. Jadi nakurato mambasa to ka kitab, nakurato minsing ilo to ko dat ilo nuno pay karay to karohanian tu mangilo to ko isay kinarahingan. Hari tomodon dati do hilo. Pengkukuran nanda tumomodot mingkoy laylo. Susah dari kaguti ko mo ng mingkoy laylo. Mingkoy laylo. Iti nga, ay asalong ka daw ni mingkoy laylo. Ay matay lo. Kung bala ko dot karubat tulun na makiwan sa karita. Mo iti kaboboyuhan na tulun kiwan sa karita. Isap na po nga mandati pagyagalagalo laki. Langsung ga ako ilo. Ino po amo ko pila kailo nga asanang ka manudok. Iti na po karita nuti nga pengkam mo tinaragi iti dia tinggalanan. Ka. Ino pa ita society ang pinay nga iming kailo. Iming kailo ilo kantot tayar na pasalilad apasih kari. Ay makontok. Di pasalilo karita kulo dat mamanaw no po nga papurimanan mingil mo mamanaw ka. Mindok sindok. Ako na po asala ilo nga runtik kanto. Runtik kanto na napatay lom ilo di ko kuan dat pamamanaw di nga adi at tulid. Susak na ming kailo ka daw. Nga ay makailo. Ina panday ming kailo goyo onin da sasla tiyadi mangudipon. Asa nang magiit ay tumanod na pa di panudukan o ka. Okay. Ganun di. Ayat kawalo. Nga, tampinay ko di kalisihan, isa iamo dati milalihuan, irin pa nga, itagwangan na kinarhingan sa nga daw miyagala sa 1,000 taon. Sa 1,000 taon miyagala sa nga daw. Nga kinarhingan na pong amo ti siyo katalibot papatumboyo edi batas daw. Hali piadhara tulun dat mumusaraw dat nalihuan na kinarhingan. Nga sabar siya kumada kayo mantadidi orayan niyaw dat manusia insana no patulun nga gumuli bertobat nga karait no po dita daw na kinarhingan nga miyagalit ti manakaw anta kano po dim iti tawan iti
katalib dot miyampai koronob nununa po hiti pamagunan nga atagak iswang gatapoy tinapon na pamagunan nga tumalib. Sekira na po miyagali di kopio patut to padadi nga iati na po nahihahi na dadi komposyon di komondot suci saleh tako pempasi. Pagkakaw nagi dit maganda daw manging sikap po karikatan na kinarahingan. Antakan na po di ititawan nga at tagak man tada tapoy insana no pay karet pamagunan nga miyagali di bata sa kinarahingan iyo kayuhit man dadandad tawan pamagunan do wagu hiri na po nga haron na katapatan. Okay. Jadi hilang nga karay iti kadaw iti kamon na kalimpupusan na pamagunan. Haradilo kamoyan dat mempercepatkan kedatangan Yesus. Pengkuro magyakap pilo. Karay tila kamon dat manginsikap pakarikatan ni Yesus. Haranangkod milot ako dat pasikapon na karikatan ni Yesus ko pengkuro. Ina pa orang mo kasari dati ay sayra no pondad kotong kopiti boros kinorohingan nga sikap po karikat Yesus. Tunoretan giyan. Iti no pondad boros kinorohingan nga pabaron na po yung puli pamagunan oleh pupusan dan barulah tiba kesudahannya. Iyo dihit narangaw nakita dati di iswang ka kitab nga pengkuro magyakapyari tapat tu yakapy milang pasikapon ni karikatan ni Yesus di ko pengkuro nga intangan to kano po di hiti harati duo kantakandet milang pasikapon kumuisan na po nga tapat kapyat kasibari ti boras kinarahingan at puli pamagunan. Umaduo agonop manta dilat kaboboyuhan nila tulun dat suma pakinarahingan. Hingga di pilihan dati di imo magonop pot papapulit ti boras kinarahingan ka magonop po ikaraton gitu. Isyon no di ko piyo magonop ka. Si kau takon Iudas. Tu Iudas na hit pinapatudok ki Yesus nagonop di hit penyalipan di Yesus ka. Jadi mongonsikaw to kadi di Judas. Tapat tinangkog yung mongonsikaw. Right to padi kakarikatan di Yesus. Nga karikatan na kumuinduo. Milo hipasikapon mantada duo kantakan. Manguhup toko dat papabarot paimpuli pamagunan ti boros kinarahingan. Umaduo mamaganap ilat tulun-tulun na tangarat. Nga ilan na punda karatan ngayon mandia iri na kampay dirogon dat man tutuday sarohon no pa dati insanan no pa rin nga man tadi kasabaran na kinarahingan manhak kasiwatan kumadati dat gumuli bertobat kago may na dati ahawo ikasiwatan hindi. Narika temu tidak di timpu itong binay nga haro iso pa ayat at mandati pangalimpupus iswang ka kitab Yudas iso ayat kapadam turu gisom doon kapadam talo.
Itino po nga pason dot yatino po nga ogirot das sogigisom. Nga yo kayo tampinay ko di kalisihan sorohan na da kayo dat nunuh nang ko idigulo dan pinalambos ko kumada kayo maya da rasul-rasul na kinarahingan dati Yesus Kristus. Tu iyala na po nga pinapaboras sila kumada kayo ikalimpupusan no po pumagunan nga mintalang mo tindatit manama tama ipampasit tumanud dat karahian kapasyan diala. Iyala no pati nga iyala no it papitangkiad naigitan di karahian no pamagunan iyala no pati nga paimpasih dat ay saot Roh Kudus. Iti nga noraitaan nila manamatama pangejek pingpura kaya ko petim hari manamatama dati ti kamu kombal ko ikaw piyak har manamatama iya ko no pandatu iharian na muka manamatama mangumang-umang papakamu-amu ilok ngait nulo bagi har kagulatisa kada padhilo nga pemecah belah. Pemecah belah. Pengkurati kamundat pemecah belah. I momonsed augar toko. Mugar. Wah, kano mugar kang kudadi dit. Kaumulutan nga haradi minuhat nugadi mugar kan. Nunudi mugar. Mugar po nga Murias, berarti diki Murias. Jadi ipagilitan dati tinga sekiranya po berusan dati iman nama tama ilo piatulun dat suai ketumbayaan nga ni ka mana matama ngai harono bo nga bo agumu bo nga itino po kamoyan dat pemecah belah papitongkiad itino po ipagilitan dati nga harohi si anggota gereja purimanan na dati iswang gereja harana kutit mamabakot kay sisan kamo. Yelo no pati nga ipapitangkiad mantad ko karahian diolo iswang karahian diolo dam pamagunan paimpasih dat ay sa Roh Kudus. Ay. Jadi harana po hit momonsay ababak kay sisan dati nga tokom sekiranya pun iyo ho it kapuriman ako dat mamabak iti kay sisan nga nabora sa hiti danu ka ay sa Roh Kudus ay sa Roh Kudus ditulun nagi isiya na padi nga naigitan dat karahian na pamagunan. Jadi haraduo. Boleh jadi dat tamudan na pasya mamabak di kay sisan nga napangait ang aratot iswang ginawa. Rohian da kakitad ating kawot wakon. Haray tiyadi. Rohian da kakitad dat kukuro na may lalo magigaw-gagol ka. Hari ginaw tiyadi mo. Mamabak kay sisan. Haran no pori isuang kay sisan dati maniki da gereja boleh jadi, yati mo diri kada pun yati lah.
Nupay prinsip temodan dati di nga urayan pod harono nga pasti kanda akon ko iya lah. Hingga no patulun do soy nga akon ko iya, akon ko iya, akon ko iya, akon ko iyo ko. Oratihan to kono lo. Ino pa'y ubah sa mamabak kay sisan nga ay sa Roho Kudus isuang posyon. Ino pa'y karahiyan ni siyo nga ilo no karahiyan na pumugunan isuang posyon daw. Nga tampinay di kalisihan ko turidong toko mantadet kaimpohon da iman di bobos sa suci sumambayang toko isuang Roho Kudus. Gampio na dati kapasian dati isuang galisi kinarahingan miampay da maganda dat kinarahingan dati Yesus Kristus moy isuang kapasian da pangampus. No kadili tampinay ingkakat toko ka turidong toko maya di Eldadaukin amuy akon kami agalid di bangunlah dari tampinay Johnny ay kontok ino pa'y kontok nga bangunlah diri mo sendiri ingkakat toko na isuang gatinan dati sendiri okon ko maya di karuhang okon ko maya di tanganak nga mantado dati kuman pom itinapot katumbayaan dati mantado ko pa dati mantadia kon ko mantado ho iti ko kakatan dati naginawo da gumuli to ko amo dati naginawo da gumirat ka amo nga ino pa'y pagangatan da iti tungag to ko mantadet tinan dati sendiri isuang kaimpohon da iman di bobos sa iri no ko bobos bobos sa iri ni bobos miyampay da sumambayang isuang da Roho Kudus. Gampio na tinanto ko paingkan nagid isuang gat lisik kinarahingan miyampay da maganda to ko dat titahak ko kinarahingan Yesus Kristus irinay kaposisyon na pangampus. Pakitono no kasiyanan kumadiolo it apiduo ginawo. Paingkuran ako gaya kamunti apiduo ginawo. Yodit gumiro tidak nga haray kay bayatan pamagunan. Hiri nandad kita dati dat to maya di kawaboroson kawabayuhon kawabasanan pangangakan nga kita no dati ino pa itulun iti nga apiduo ginawo kana po ditihom may no patuduko kasiyanan kumadi apiduo ginawo panasakit tatagayo duo ginawo selamatkanlah salamata nelo mamiampay ralan dit moy pagahaw diolo mantadetapuy nga patuduko no kasiyanan miampay kapodasian kumatulun-tulun da suway ng ikadaw karatay to kon di panampakay diolo dit angumurong mantado korohian da duso ino po ita dati korohian nga ikaboboyuhon di siyo okon kay siyo karatay to kon dit panampakay di siyo aya alanan padala panampakay siyo lom opulang idagi alo jadi mainnya dati patuduko
lisih kumadiyo. Jadi kasandatan no padilat panambarasan dati litang pinay ngay nga inapait pagangatan no kapagulo iyatin no pa nga ogirat toko gumirat toko mantadat tinandak ti sundiri ogirat toko no po hirih toko no dat kailah toko paingkura nang ko it awayaan di tangolun suway ratian nuhat awayaan dia lo tu iya nga nakumbali na kawaya mantadi di ailan no padatid paingkura kauboyuhan dia lo kadaw hom mila ta kay mga hak dia lo no kadhilo ano pa diti nga may no merampas mereka ka itino po kamo no merampas iti nga paingigit na disuay nga ngon ahawo kamo no po hom paintatap pada siya tutudan nga ngoyan babutan ni dati iti ka ano kumbala ko kita isa o video that it manamad-tamad ba kari mo harati tanak wago dat minay pomolib engine petrol har dagangan no kad di padagakaro ka kadis siya di hom inuman kumatiti ka to kung kadit di padagang to kada inumo ino ka nudi kay numanundo pinutut ako di sumandak ko hom ay uhang ko nagidi matay kadit tanak wag to kada no sorohon mo lahing no kano dit itanduan dud padagang gipiturul sorohon mo lahing no sakira no pod ahar mo lahing no dihakot iho pia pun mo lahing no dando ay sorohon no kuno kada no kumusoron dat sumandak no tiendo kanas siya irini komondat magahaw ahawon dai siya hit tanak wagudit adando manginumbi piturul kandidir ahawon moed isin pa nga ogompi salamat jadi ikombolutan dati haro nakantahit ada berusan kombolutan iati pia sendiri milo no borosan dat layak na tutudan iati pia nga kopuriman to kan ay alayak kuno ti posubon taboy naraka ka nga may na dati ahawo iti kapasyento kad moed iati na pada nga akonda ko it poing hompit to hirin pasubon dahil tapoy may to kono uhupay karuhang uhupay tanganak dat moed ilo kadaw nga kapuriman dat uhupan matada lisik kinarahingan gisam ilo na po gumirat kasari dat sogi gisom isuang nakaposyan dielo maya dat boros-boros kinarahingan jadi kalimpupusan kung si komentar dat kinapagyampayan natin tatong bayno monopot ti humakpid oruhay na pukul 8.60 okay. Pahitian ta kanati panambarasan tatong bayno kung si ko da kinapagyampayan nati ano misisa ta ka iswang samay kinarhingan isong kerjaan sorga kung si ko da pantamangan no gampi no da damat da hait iswang gat panambarasan ni tatong diti agumupit ada hay asangkad maya ditit panambarasan nga upayahay maya di Roh Kudus kisamo insanan no pari nga parotian dahay labi pa na mila dahay painalanon isuang at kaposyan dahay dat tumanon dia kung sikaw Tuhan tumila nagidhay man papiduo makambalutan kisamo yelo nga kaylo korongo karati itit boros-boros no mila kadaw nga harakalangadan dat ay tumilang buso o girot
semua di kasari kumadia Tuhan. Tatuang diti mengusi kawi hamantad pantamangan nu iswanggat rehat dahai gisambot. Tada udah suab pasikehai miampai kapurimanan di asimbayan patilam busa. Nunu pahit buru-buruan dahai teman kita daw. Ampunan dosa dahai Tuhan, tinat sembahyang dahai suara Tuhan Yesus. Amin. Oke, kung sikaw kemarin kinapagyampayan dati, siyaw to allied ti mga di bay na, okay? Inakaw po, kapisan na takagod, timpod arikot.